Ino nĩ mĩatũka ĩrĩa ĩgũmĩire thingo cia irathi cia thukuru ũyũ wa mũthingi wa Bahati ADC Hamisi Vihiga. Aciari a thukuru ũyũ marauga kĩrathi gĩkĩ gĩakirwo gĩtekũrũmĩrĩra watho wa waki, ũndũ ũrĩa ũigĩte mĩtũrĩre ya arutwo ũgwati-inĩ. Ilibidi waongeze ikuwe ghorofa. Sasa wakati imekuwa ghorofa ni kama kulingana na environment ya hapa imeonekana ya kwamba vile ilianzishwa chini haikuwa imeanzishwa kwa ile muundo ya kujenga ghorofa, lakini kwa sababu kuna ghorofa hapa, mimi naona ni kama hiyo ndio imekuwa chanzo kikubwa cha hii building kukraka hivi. Tunaomba mheshimiwa kama atatusikiza akuje ajengee wanafunzi madarasa kama 4 hivi 5 hivi, hata kama ni ya mabati. Wakiendelea kujenga hii wakuwa wanasomea kwa hiyo madarasa. Tumeingia ndani ya hii classroom zote zinatingika ndani mbaya sana. Yaani hata kama unatembea, si hata unakimbia, unatembea tu ile lakini unasikia ni kama inataka kianguke chini. Please mkuje mbomoe hii kabla haijafanya maneno. Maafitha kuma rũhonge rwa mĩako kaunti-inĩ ya Vihiga hamwe na mũrũgamĩrĩri mũnene nĩmekinyĩtie thukuru-inĩ ũyũ na gwĩka ũthuthuria wa ghorofa ĩyo na kuga arutwo meherio. Vile niliona na vile watoto wanasema inaanza kukatika kinama mpaka mambao inaonekana yenye walikorogea, nikasema ai, sasa hapana, kwa maana ghorofa itakikani ifanye spring kama ile nini ya kitanda ya spring, ukitembea juu inarudi chini na swing. Hiyo ndio ilikanipa waziwazi, kwa maana watoto tena wameanza kofia. Ona kuri o ũguo, maafitha aya arĩa maratuĩka nĩ makuruhanirio waki-inĩ wa thukuru ũyũ nĩ maregete kwaria na andĩki a mohoro. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njoki wa Mwangi.